Hari abantu benshi bababaye, hari abantu benshi bababazwa nuko bagenzi babo bari online ariko kandi ntibabavugishe. Hari n'abandi bababaye kuko hari inshuti zabo zabahamagaraga kuri ubu zitakibahamagara. Ese birakwiye ko ubwira umuntu ngo kuki uri online ukaba utamvugisha? Ese birakwiye kubaza umuntu ngo kuki wampamagara ukaba utakimpamagara? Ni karibu kuri YouTube channel ukubaho Talk, aho duhura tugasangira amafunguro atunga twebwe b'imbere hamwe nanjye Pascaline. Ese mbwira, wowe wumva ibyo bintu bikwiye? Reka nkubwire, umuntu uri mu buzima bwawe, umuntu uguha agaciro, umuntu ugukunda, si ngombwa kumwibutsa kukuvugisha, si ngombwa kumwibutsa kukoherereza message. Iyo agufite ku mutima abikora bikunze kandi abinezererewe. Mureke dutekereze, duhindura imyumvire, maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi abumumaro, two kubahoza kuri stress tubabaza bene ibyo bibazo, ahubwo twige gusobanukirwa n'igisobanuro cy'ibyo batwereka. Okay? Mfasha gusangiza abandi ubu butumwa, maze twikikize abantu buzuye amahoro, urukundo, umunezero kandi bimfura. Murakoze cyane.